Ovde u Šapcu kultura se već decenijama menja, stvara, predstavlja, pomerajući granice kreativnosti. Kulturni centar postoji nešto više od pola veka, tokom kojih je menjao naziv kao odraz aktuelne društvene klime. Osnovan je 23. maja 1963. godine kao Dom omladine. Od 1991. godine postaje Dom kulture Vera Blagojević, a od 2002. godine Kulturni centar. Zgrada se nalazi u najužem gradskom jezgru, u pešačkoj zoni Gospodar Jevramove ulice. Sagrađena je početkom 20. veka kao dom trgovačke omladine i spomenik kulture pod zaštitom države. Osnivanjem Doma omladine 1963. godine Šabac dobija mesto gde počinje da se odvija društveni i kulturni život mladih, kreativnih ljudi. Ostaje u sećanju rad hora 66 devojaka, kulturno-umetničkog društva Brašević, tamburaškog orkestra Bisernica, lutkarskog pozorišta, baletskog studija. 1968. pokreće se list Plamen. Tih godina pojavljuje se talas rock'n'roll grupa kao što su Crne senke, Black Birds, Slatki limunovi, Vis čivije i drugi. 1971. godine pokreće se list Kolokvijum, a ubrzo zatim osniva se i slikarsko-pesnička grupa Boje i reči, koja svojim avangardnim delovanjem menja kulturnu klimu grada. Iste godine objavljen je slikarsko-pesnički zbornik Zbor zborili. Tih godina klub zavičanih studenata objavljuje knjigu pesama Svadbarenje, prvo samostalno autorsko izdanje. Otvaranjem kluba Rupa 1970. godine Dom omladine dobija svoje kultno mesto u kojem se pokreće čitav niz novih programskih aktivnosti. Za ovaj prostor vezuje se formiranje udruženja likovnih stvaralaca Šapca, kao i književni klub, koji pred sam kraj 70. godina objavljuje prvi i jedini pesnički zbornik Kosi. U čuvenoj Rupi rock'n'roll scena nastavlja da živi i u vidu diskofila koji se okupljaju i na tada prvom gramofonu po ko zna koji put preslušavaju Stones i Beatlese. Sala za igranki i bašta i dalje ostaju važno mesto okupljanja omladine. Ova decenija predstavlja prekretnicu kulturno-političkih zbivanja. U ovom periodu počinje da se stvara novi vizualni identitet koji se ogleda u amblemu Vere Blagojević, kao i grafičkim rešenjima za publikaciju u izdavačkoj delatnosti, što predstavlja rane primere savremenog dizajna. 1983. godine izlazi zajednička zbirka pesama članova književnog kluba. Iste godine iz štampe izlaze samostalne zbirke pojedinih članova, što je potvrda njihovog rada i kvaliteta. 80. su obeležile vreme književnih susreta, promocija knjiga, rad dramskog studija koji je sa svojim predstavama učestvovao u festivalima širom zemlje. U ovoj deceniji Dom omladine postaje Dom kulture i samim tim težište rada se pomera sa omladine na širu društvenu zajednicu. Pravi se otklon od amaterizma, menjaju se organizacione strukture tako što se uvode stručna tela, kao što su Savet galerije i Savet za izdavačku delatnost. Na taj način jasnije se profilišu programske delatnosti, što je 1992. godine stvorilo mogućnost da knjižara Doma kulture Vera Blagojević počne sa radom. Sljedeća godina bila je godina obeležavanja 30-godišnjice rada institucije, što je rezultiralo objavljivanjem publikacija 30 godina likovnog stvaralaštva i knjige poezije pod istim krovom. Društveno-političke promene kraja 90. i početka 2000. donosi promene u radu institucije. Tako se 2003. godine naziv Doma kulture menja u Kulturni centar, a programska delatnost se definiše kroz 5 scena. Kroz sve protekle decenije, književni programi zauzimaju značajno mesto u radu i delovanju institucije. Jedna od najstarijih manifestacija u Srbiji je smotra recitatora Pesniče naroda mog.
Zahvaljujući tome, osniva se recitatorski studio, kroz koji svake godine prođe veliki broj talentovane dece. Bitan deo čine i promocije i književni susreti po kojima je kulturni centar prepoznatljiv na gradskoj kulturnoj sceni. U prethodnih 5 decenija pod ovim krovom predstavljeni su najeminentniji srpski pisci, dobitnici prestižnih nagrada, kao i neafirmisani stvaraoci koji tek stupaju na književnu scenu. Projekat Mesec mladog autora pokrenut je 2009. godine, upravo u cilju podrške mladim autorima. Iz mnogobrojnih pesničkih susreta proizišla je manifestacija Pesnički maraton, koja je poprimila međunarodni karakter. Povodom jubileja 10 godina pesničkog maratona objavljen je zbornik poezije Sunčeve seobe. Pesnička scena kulturnog centra gradila je mukotrpno svoj put i našla uporište među pesnicima različite generacijske pripadnosti. Najznačajniji deo programa ove scene je književni konkurs Laza K. Lazarević za najbolju neobjavljenu pripovetku na srpskom jeziku. Ovaj konkurs ustanovljen je 1993. godine i podržan je od strane Ministarstva kulture Srbije. Do sada je objavljeno 4 knjige pripovedaka nagrađenih autora. Pored ovih izdanja, Kulturni centar svake godine objavi veći broj knjiga, kataloga i publikacija. Od klasičnog koncepta književnog konkursa do jasno profilisanog nadograđenog književnog programa Lazina kuća za pisce, objedinjen je koncept književne nagrade i rezidencijalnog programa, odnosno boravka pisca u lokalnoj sredini u kojoj deluje i stvara. Programom Lazina kuća za pisce na kulturnoj sceni Šapca pojavili su se mladi savremeni pisci iz regiona. Kako se kod mladih, kreativnih i talentovanih srednjoškolaca javila želja za osmišljavanjem kulturnog života u našem gradu, podržali smo ideju da se formira klub mladih kulturnog centra. Grupa sjajnih i veoma talentovanih i radoznalih kreativaca i umetnika srednjoškolaca započela je svoj rad u junu ove godine. Svako ko je zainteresovan za svoj razvoj kroz ispoljavanje umetničkih i saznajnih sadržaja izvan obaveznih nastavnih aktivnosti, dobrodošao je u naš kreativni svemir. Pre više od 20 godina ustanovljene su tematske izložbe koje okupljaju veliki broj umetnika i gostiju iz zemlje i inostranstva. Pored izložbi ikona, crteža i godišnje izložbe ULSŠ-a, jubilarna 27. izložba akvarela izazvala je veliko interesovanje i posjećenost, jer akvarel kao drevna tehnika bliska je umetnicima različitih senzibiliteta. Dan grada Šapca obeležen je izložbom grafika meksičke autorke Diane Morales Galicije pod nazivom Mnogobrojne mogućnosti linije. Ove godine obeležen je značajan jubilej, 30 godina izložbe malog formata. Za ovih 30 godina izložba malog formata u svoj ozbiljan rad uključivala je najeminentnije likovne kritičare i istoričare umetnosti i predstavlja zaštitni znak Galerije kulturnog centra. Godišnji program obuhvata preko 10 samostalnih izložbi umetnika različitih poetika i praksi. Jedna od njih je i Mesec mladog autora, projekat pokrenut 2006. godine sa ciljem da se predstave studenti završne godine Fakulteta umetnosti i postdiplomci. Sa tradicijom dugom 15 godina, Zadužbinsko društvo Prvi srpski ustanak Mišar i Kulturni centar organizuju likovnu koloniju, što predstavlja ozbiljnu manifestaciju ove vrste u gradu. Dugogodišnja rock'n'roll tradicija čini Kulturni centar najvažnijim mestom urbane gradske scene. Kada je 1993. godine pokrenut uskršnji rock festival, ideja mu je bila da očuva rock kulturu u vremenima nadolazećih muzičkih trendova, kao i da promoviše demo grupe. Posle višegodišnje pauze, ovaj festival je 2005. godine obnovljen kao uskršnji rock maraton i od tada se održava u kontinuitetu. Ovo je festival tokom kojeg kroz Kulturni centar prođe najveći broj posjetilaca. Pored urbanih pravaca, ova scena neguje i klasičnu muziku, džez, etno i druge muzičke izraze. Pored novogodišnjeg koncerta koji se organizuje već nekoliko godina, u realizaciji zajedničkih programa posebno je uspešna saradnja sa učenicima i profesorima muzičke škole Mihajlo Vukdragović.
Ova scena nastaje iz potrebe da se najmlađoj publici ponude primereni i raznoliki sadržaji. 2007. godine pokrenut je projekat Nova kulturna publika. Ovaj projekat imao je za cilj da se osveži i podmladi publika kulturnog centra. Kroz godišnji program aktivnosti, kao što je mini dečiji ulični festival kreativne radionice, škole crtanja i slikanja, kulturni centar posjeti veliki broj dece. Stalna saradnja sa školama i predškolskom ustanovom Naše dete veoma je značajna za delovanje i rad ove scene, ali i za sve druge, jer mališani koji stasavaju uz programe kulturnog centra stiču kulturne navike za budućnost. Kulturni centar ima dugu tradiciju kao mesto otvorenog dijaloga. Aktuelne istorijske, kulturne, društveno-političke, socijalne teme iz sporta i umetnosti stavljaju se u žižu javnosti sa ciljem razmjene ideja i negovanja kritičkog mišljenja. Tribinska scena predstavlja platformu za iniciranje društveno odgovornih projekata, kao i za umrežavanje sa obrazovnim ustanovama, strukovnim organizacijama i građanstvom. U oblasti kulture, Kulturni centar realizuje samostalne i partnerske projekte, što podrazumeva saradnju sa institucijama, nevladinim organizacijama i pojedincima. Vizija za budućnost je da ovakvi i slični projekti postanu glavni nosioci programskih aktivnosti. Misija Kulturnog centra ogleda se u zadovoljavanju kulturnih potreba najšire publike, ali istovremeno i u kreiranju novih kriterijuma i vrednosti. Vizija je pretočena u koncept projekat Black Box, ideju stvaranja nove platforme za centar 21. veka. On je obuhvatao izlaganje Flekinih slikarskih radova u Narodnom muzeju, u Kulturnom centru postavka Fleka, zvuk, znak, zrak. Otvoren je Flekin prolaz koji je iscrtan muralima, postavljena je spomen ploča. Dokumentarnim filmom je zaokružena celina sećanja na Fleku, koji je u Šapcu postao umetnik. Tu je pisao i crtao. I Šapčanin i Beograđanin. Od rupe je napravio akademiju. Programski je dirigovao tako da su ga dugo pamtili oni koji ga nisu uopšte ni poznavali. Delatnost Kulturnog centra se širi, te je 2017. na temeljima Mišarske likovne kolonije, kasnije radionice skulpture, pokrenut rezidencijalni program za vizuelne umetnike. Značaj programa je da zajednica i umetnik zajedno stvaraju delo, gde se ključna pomoć dobija od kompanija koje učestvuju u radu sa svojim materijalima, tehnikama i ljudskim resursima koje stavljaju u službu umetnika. Gost prve rezidencije bio je Rok Bogataj, a naziv dela Pin Drop, koji je nekada služio za obeležavanje položaja na karti. Autor je kao vajar želeo da uspostavi teritoriju koja ne poznaje granice i ima tendenciju širenja. Rad se sastoji od dva geometrijska dela, sfere i cilindra, koji predstavlja beskonačnost i ljubav. Nalazimo se u najužem gradskom jezgru gde je postavljena skulptura u čeliku Memories. Autor je Marko Crnobrnja. Skulptura se sastoji od 3 segmenta, postamenta, tricikla i figure dečaka. Predstavlja detinjstvo, najbezbrižniji period života. Dečije igralište, rekviziti za igru i dečiji smeh daju punoću i viši smisao skulpturi Memories. Spomenik skulptura Fabrika izlivena je od najfinijeg materijala. Posvećena je hemijskoj industriji Zorka koja je bila obeležje grada Šapca. Ideja skulpture Fabrika je da se na jedan ikonički, gotovo grafički način, kroz materijal plavo obojenog betona, ova slika fabrike vrati u centar grada, tačnije u centar naselja Benska bara, koje je nastanjeno pretežno bivšim i sadašnjim radnicima Zorki. Redizajniran trg na koji je skulptura postavljena oživeće i osvežiti ovaj do sada isključivo rezidencijalni deo grada, kao što kaže autor Branislav Nikolić. Skulptura Dijalog, čiji je autor Marko Vukša, ističe se svojim dimenzijama i stvara skladnu celinu sa šetalištem Savska avenija, mestom susreta ljudi, prirode i čoveka, savremenog grada i njegove istorije, kao univerzalni simbol na raskrsnici kultura i duha istoka i zapada.